Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadagiti pakastaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada pawagayam. Manipot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At timunin nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. At ito pagkahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga malem, nga malem. Bigat, nembag nga malem, bigat. Kada kaya amin nga sangapada. Gusto kaya amin nga sangapada, kaya't pakishare ito program at ipapagayam. Tagtuloy pa lang yung tayo panagibasa, kada kita'y pakasalitahan, seknan iti ina. Mother's Day Story. So kapadaanan nyo, pagkayam, ti pagkasalitaan ni Jessa nga napoluan ni Auntie Susan. Ni Auntie Susan. Dahil ito title, ti pagkasalitaan ni Jessa, iti panagisurat ni Lady M. iti Batog Ilocos Norte. Padaanan nyo, and please share this program sa gudayon nga ti surat. Kung anad to'y, Dear Manong Nemi. Idiaddan nakem ko ni Auntie Susan, kabsat ni nanang ko. Tinapuot akon nga kadkaduak nga mga ayawan kanyak, Manong Nemi. Ubingak pelayang idi nga marik nakon ti kinaungat, ken kina-istrikto na kanyak, ti ikit ko manong. Sanak mo't gadi nga irumen, wano al-alilaen, ngam sobra ti kinaigat na. Di na kayat nga mapanak makiayayam kadagiti kapatadak nga ubing, di na kayat nga makitkita na nga agtutugaw. Manong Nemi, insuro na ngagtrabaho ti unek ti balay na sapanak ng insuro. Huwen. Kung apala karagit ti patak ng ubing nga dadang agaayam at siyak adak dito unek ti balay nga agububura. Insuro na ngagluto, aglaba, agdalos, agplansa, kenda dumapay. So nga ore ubing agpailaeng iti Manong Nemi ngem natenebakon iti karagita nga trabaho. Ket no kasta nga awan ni Auntie, tamapan iti ayan ti negosyo na, taad business na nga panaderia iti ilimi. Bilinan na, nagistimarak ako na. Ay, Jessa, sigan ti makamo dito balay ha, agdalos ka. Ha? Salang dito ti balay, dalusam, uri pa itiruar, iti arobayan, kalpasan na. Aglabakan to, sa mo plansayan na kita arowatek, ken masapol ngayon to sumang perak, nakalutukan. Aramidem amin nga biling ko ha. Mga no, deta mala, maturog taramidem mo, bayad kawang ko ha.
Nanti, di kayo madanagan. Tong palag amin nga bilin nyo kanyak. Siya kon ni makamo dito balay. Rubang lang. Ay, sis, rubang lang. Tong palag amin nga bagakang ka. Lang nagipay ma. Siyak ti mang pakpakan kan mang papaadal keng ka. Doon ti sakripisyo kay rigrigat ko keng ka. Tamanipot pinanawan na kati awang kwenta na nga inam. Namin pinsanan nga linipat kan binaybayan na ka. Agasem. Maladaga ka pa lang hindi. Inem laing nga bulan mo, idibati na kakanyak. Kuna nga mapanagsapol ti pagtrabahuan na di Manila. Tapno at pang biyag na keng ka. Ngayon manipod pimanaw, ni ay ni o, isaan nga pulos ka nagpakita, kaya nagparparik na. Nga diyak amo no sa din nga sulit, tilubong tayo na itan. No si bibiyag pa, yun tayan, tiram. Andi, tano saan kumangin tarayan ti amam, ti inam, kalbasangan amuan na nga masikog ka, ay masikog isuna, kunak kuma. Nalabit, nga saan kumakasto, ito nagtungpalan ti biyag yung agina. Saan kumapimanaw ni nanang mo, saan nakakumamit ngayon pati kanyak. Ngayon oras kumamit ng pinanawan na ka, no linaglagip na ka, kinsinubyanan na ka. Ngayon namin pinsan nga linaksid na ka. Ay hapo, agpada ng nilakel mo, nga irresponsable nga awan serbina, da binaybayan da kang anak da. Kaya no awan na ka ng kupkupkeng ka. Hey, susapo, baka na tayo ka kumaitan, Jessa. Nasakit adenggan di kitangin sawang ti ikit ko manong sinasabrak. Sa bagay, punumit ka di amin di kitimbaga na manong salsaludso di kitibagi. Apa nga minakasto di biyag ko? May sak nga anak. Sang ka di nga rumeng ko ba nga adda di kitirakel ko iti sidong ko nga mga iwan kan mang tarabay kanya. Ngam apay nga awan da. Duma manon na imi. Nulaglagi pa iti kastoy nga kasasahad ko. Ay ko na iti bagi. Tamigid jatak launay kada kiti kapatadak. Agar arubos na kiti luwag. Numalaglagip ko, tijak pa nakit-kita nga amak. Nang naruna, ninanang ko. Sa nga balik ni tatang. Basta adda ko man ni nanang. Sa doon namin tayan mo, nanang. Napi ka pinanawan na. Napi nga binaybayan na. Napi nga bati na kini Auntie Susan. Apay. Nakaado nga apay manong name. No pa'y marigatanak, ididen na ni Auntie. Marigatanak, ididen na ni Auntie Susan. Tabayat, ti pa naglabas, ti panawen, nga dumakdakkel, ken bumalbalasangak. Kumarkarom at ti kinaungit, ken kina-stricto na kaniya. Agtawen ang idini ti 14 at daw kundi second year high school. Saan nakapastrikan ni Auntie di eskwela no jak malpas amin di kiti trabaho kiti unag ti balay. Kakasik lang manong naming hamang kamkamakam ti oras ti klase. Nga madala tamat ti kiti kundaway nga maladawak. O, Jessa, naladaw ka manen. Kunan no ka ti maestrami manong. Kano iti malem, naskan nga dao kung sakbay ti sasangpit na tano maladawak. Deta? Maladawak labasit manong. Ado manen nga unget ti malakam ko. Managan anong saklat ta manong tanya nga rod. Papanak ko mga rod. Imbas na ko kiti nagbasa aging ka nagturpusa kon iti high school. Maragsakan na kat nagyamanak kini Auntie. Dati laksid ti kinaungit ken kinistrikto na kaniyak. Insakad na ti panagbasak. Kang runan nga nagyamanak kini Apo Diyos gabutam tinulungan ken tinarabay na. Kini daw dawat ko nga agtultuloy ko mati panang tarabay na kaniyak. Kat tulungan nak tapno maragpat ko di kiti arapap ko itilikodan ti kaawan ni nanang kaniya. Itilikodan nga awan di kiti naganak kaniya.
Nadanon ti ba naglulukat ti klase kinasarita ni Auntie ket kunana. Jessa, Auntie, agpili-pili ka. Dungag ka nga nalaing. Panunod ka nga nalaing. Ituloy mo ti agbasa ti kolehiyo, wano agtrabaho ka laing nga ti bakery, nga sweldoan ka tapno adam at bukod mo a kwarta. Alisto ka kasi mong Batman mabalin na ko maanti, ituloy ko agbasa, kahit ko ti makapagturpos at college, arap ko nga tagbalin nga nurse. Nurse! Uwan nanti, nurse. Jack pagarupan nga na nga tumadgayan ti ambisyon mo. Di mo ka di amo nga dakkel a kwarta ti mabosbos iti dayat a kurso? Amo kandi, nga magpagpakasya ko nga ituloy dak nga magbasahin. Ikarik anti ipasneg ko tagbasa. Ken subadag to kada kayo ti adu nga anaanos ken sakripisyo kanya. Anti please, pagbasahin ako ma. Mom, Jessa. Doon data ibagbagam nga panagsubad mo kanya. Ibagak ka. Di kanto pulos makasubad kanya. Kahit ko lang ipalagip ka. Baka nalipata mo, na? Manipod maladaga ka inem pala nga bulan mo ini panawan na katiinam. Siya kunti ng tagibigan ka, adu nga tuok, adu nga rigat, adu nga sakripisyo, sang lalay ta, adu nga kwarta. Iti nabusbus ko ken ka, manipod gatas, diaper, gen amin nakasapulam. Kinawasan ka, aging nga ora ita nga dakkel kan, paggasgastusan kalata. Tasaan nga sinsinan ang agpaadal. Nangaro na kat college kan, kahit nursing pa iti kahit mong kurso. Ita, kunam nga agsubad kan to kanya, iti kaadon nga naitulong ko ken ka, di kan to puros makasubad kanya. Tandaan ng deta, Jessa. Anti Susan, kahit dito timulam di panunot mo. Ken Jack kalikaguman di panagsubad mo. Kaanakan ka. Anak na katikabsat ko. Kito rekas kasano, masyanakan ka. So nga, tultulungan ka. Awang ba't anak ko, at niya nga rod, takmat na sa asawan. So sige, ituloy mo tagbasa. Katsyak ti makamo. Gama na kanti. Ngem! Nakikigtot ka matanti. Rubang layo nga. Ngem! Alo, nanti nakabipisa tangim na. Masapol nga pasdeng mo tagbasa. Kang lunaan ti amin. Diyak kayat ngagbalog ka. Balay, eskwela, dahil laing ti kayat ko nga rutam. Diyak kayat amakiinarem ka. Adal laing mawatam adal. Unanti. Awamat tagaraaram kanya ka. Mutay nga rod. Napentas kamat nga rod. Nga malaka kinanti. Anti talaga mat anti. Napindas kami ngagkapsat. Hanggang di inam. Tawanan. Managbaybay nga ina. Gaman na kanti. Taore ako ni nanang ko kinadha ka. Kadikarik ka na kayo tong paling amin na kita nga bilin nyo kanya. Kaya ko ti makaadal. Iso nga ramidag ta amin nga bilin nyo. Tamok nga paramit lahing kanya ti amin. Anti ananusan da ka. Awanti sa bali makatulong kanya kasi na da kayo. Taan na nga rod. Linaksid nagmatin ni nanang ko. Edi ba nagbasak edi kolehiyo manong nemi adu dagitay sumabat sabat kumamkamat nga lalaki. Tekas ko nangarod ni auntie nga damot langak tapulimimit na pipintas. Ngayon talaga nga liniklikak ida manong nemi. Liniklikak pa iti barkada. Liniklikak dagiti lalaki. Balay, eskwela, dahil talang tirutak, tinaldaw, kas pagayatan ni antiken, kas inkarik kan kuana. Dahil ginisigon nga trabaho ti balay, jak pulos liwayan. Sakbay nga inak agbasa.
maubrak aminin. Sa pahit nagriing, tapno maiwakas ko amin ti trabaho ka. Sakto, mapanagmasa at tatno sa anak maladaw. Hindi pa naglabas ti panawen saan nga napupuutan at naagaya man ni third year college. May salaing ton nga tawen manong. Fourth year konton. Agturpusak ton. Palubos ti hapon. Hindi kita naman sintir ko kini Auntie Susan. Saan ba nga naungat? Saan nga makakikigtot, dagiti pa nagsauna. Bigla na ko nga nagsaog at, Jessa! Tagat sa matan. Halala! Nakaululi magmatan. Adon din nagbaliwan na. Tultulungan nakpayan kadagiti trabaho ti balay manong nemi isupayan ti mangdagdag kanyak nga sumrek iti pagadalan ta amangan kanuno maladawa. Laing galatan, no sa mo pa kinalpas, siya akong di mang ituloy. Lakit baka malatong kan. Inkan. Di mo pakadanagan dito sa mo pinalpas ka trabaho, ha? Siya akong ti baka mo. Ni. Api nga ta. Sanak pa yung ngungtan. Sanak pa yung ngungtan unay, ure no adari kita jak may gagara ko mga panagkamali. Sana ko nung makikiktot. Tibig lang napigsang ang buses na. No, hindi manong name basit lang bidot ko kasta una yan ti panagong-unget na tatatatatatatatat. Ngamitakit sa anin. No, may mas basdawa kiti kala at managbalbalyo na maragsakan akmat tanarik na kakaslalimo ti aangsak ken limagan manong name ti barukong ko. Kaslaklan na waya-wayaan itinabayag apan nakaibalod ko. Tano istrikto manong name ti kabalay mo sigurado nga kaslakala hanggang makatal na ang makaanak ka pusa. Baka no agbidot ka, babugkawang ka manin. Yung nagbalbaliwan ni auntie manong name. Pinata. Anak to paspasamak kini auntie. Ada ka nalagsang problema na? Saan ngamin nga sigod akastoy iso nga mas dahawak ti jarna. Kaslag mamayo. Ngawan ganay kay na. Mamakakmat ngagsaludsud ta mga nubugkawan na. Kakaisuan na nga na siya atin kanyak. Binaybay aklatan manong na mi. Ang mga mayatla timud na. Nakon ko naklat ng dinakam ko. Irimesa nga aldaw nga sa sangpat ko nagkapod eskwela na danon ko ni auntie nga nakaedda iti sofa iti salas. Kaslag kakapsut kanalusyaw ti langana. Inasad ka. Anat ko nyo, auntie? Masakit ka di? Dinamang ko nga bulon ko, ti panang dalapadap ko, iti muking na. Ngam sambat nga nabara. Simong bat nga nakapso ti timak nakit ko na. Ba, naulawa kita iso nga nangindidak. Ha? Naulawa kita iso nga nangindidak. Nga may tumitlang tiriknak, numadamdama. Iyan anak labasit, ha? Jasa. Amang naman doon niya tayo tanganti. Nagtumar ka din ti agas? Wan, di nagpakadanagan. Banog ko lang siguro dito. Mabidlangot anti ata, ibipi kayo. Tabaka nung yung mga tutpresyo di darayo. Sanin. Mayroon direct na kung madamdama. Iturog ko lang bihit. Hanggang nagluton. Ringin nakto na makaluto ka tamangantan. Sige, auntie. Kalagiti si Marsarunong aldaw kaskas ding awan tiganay gayan ni Auntie Susan manong nemi. Kimutong pakindi tapos sitmat tikang kanin na. Kunanang awan tiganas na nga mangan tunggal dilawak tikinabasit ti papaunag na nga taraon. Kinutad tuma saan pa yung nga mangmangan. Mamano pa yung nga rumor iti balay kanayon nga nakapupok silid na mano. Nagdanaga kiti kastang mapaspasama kang kuha na adalaki di ilimlimid ni Auntie Susan nga problema na. Uno, ada sakit na. Ngaman niya. Abi nga din baga kanya. Kat nursing student na.
Apa nga, bukbukutan ng tianyaman nga pagdaldalanan na. Na si atin di pa nakilangan na kaniyak ng adamutin sa bali nga mapaspasamak yung kuwana. Nagbaling nga nakariribukak ti kasasaad ni Auntie Susan manong oray adda kiti pagadalan isulat ti pampanunutek. May kulkulengat. Diyak pa yung may concentrate agbasa. Banag anadlaw ni Ruda, ang best friend ko, ken classmate ko, ako na. Uy, Jessa. Ha? Hindi mas pasamak ka. Ha? Abay na kung nagunin sa pampanunutem. At ka di problema? Ha? Friend? Awan. Bakit ni Joel? Sino Joel? Eh, kang ron nga gararam kang ka. Manibod di first year tayo. Aging gana ita. Sampay ka nagsardeng. Ilin to tayo dumang nagaram kang nagsardeng dan. Sumbat na mga minin. Di ka na maya, di ka tumutulad kanya. Oo. Nag-sweet kami kini Eric. Sinong Eric? Ni Eric na taga San Nicolas. Barabar. Kung sinunod doon taga Barabar. Lukod, dan sa pinapasamak yun. Naglain si ka. Kahit moment. Asong bata mo ni Joel, madamat man experience mo. Tapos nung mapadnasa mo ito, tiba kung nadang tumuk na tilangit. Kumakit sa nga si katagbalin ng best friend ko eh. Baka maalyanak yun ka. Sus, ano kami ti problema mo ya? Ni Auntie Susan ti problema. Friend. Kaya una, amuglatan nga iso tiyada nga problema tayo. Di pahilang ka talaga problema mo na dyan nga ikit mo nga Susan. Abay, sa lata ka nagbalbaliw, naungit lata, stricto lata. Kang kanayon hindi nga istoryam kanyak at may panggap kang kuwana. Nasayatan nanti kanyak, Roda. Ngayon sa nga dahil ti problema kang kuwana. Ano nga ti problema? Inistoryak idigayam ko ti amin manong name. Oh, kastoy. Advice ko lang kagayam mo ya. Nasasayat no kasalitam ni Antim. Palutputem, pagpudnuem. Ang mga met ko dinupudno ti atap mong adda na dagsen na sakit na. Kinasalita ko nito minsan. Hindi pala damo nadlaw ko asabari ti Charna. Awan ko na naman. Ulit ang mga kasalita, friend. Nasken nga maamam ti pudno. Ipakita mga concern ka, ti agdamang nga kasasaad na. Panag ko na. Sigun ti panag-istorya, mga at dalaki din nadagsan nga sakit natin. At dalaki di Jessa. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi kinasalitak manen ni Auntie. No paya damak ko, tabaka ungtan nak, unubog kawanak, agsalutsudak ti may papan, ti marikrik na. Ngayon turuturid ko, makamuditan, ori ungtan nak, basta kasalita. At dati ikit ko, ni Auntie Susan, iti silad na napangkutinanon, nakaid manen madlaw nga kakapsot. Auntie, saan nga dago sa simong bat, tinalyaw naklaeng. Ngayon di agang ngay, nagunim at laeng. Apay. Di ba gam? Auntie, saan ka kumaguungat Ngayon kahit ko lang nga sa lutsudan, ada ka di sakit yo. Saan ka kumanagilimat pa kanya, Auntie? Nuan yaman ti marikrik na yo. Madandana ka na kami, ti makikita ka sa sadyo, Auntie. Kasla ita. Madlaw nga kakapsot ka. Mabaling ka di Jessa. No dahita lang ti damagam. Rumuar ka na ti silat ko. Pumanaw ka. Panawan na kun. Kahit ko lagin na. Manti, kahit ko lang mati awan ti sakit ko. Iso nga awan ti rumbe nga pakadarakam kanya. No daman. Panunutem. Saan nga siya? No di ka tibagim. Itultuloy mo ti kinapasnak mong agbasa kung dawayam ita tadak pa ilang nga magtultulong keng ka. Ano ito kahit yung asawan, Auntie? Pwede mo awatan ni kahit ko asawan? Awan ti sa baling aramidem no di bang ipasnak ti panagbasam
gundawayam nga addaak pay laeng nga mangtulong ken ka. Taapay, mapasamak ka din nga mapukaw kayo. Saan nga sumungbat na antisusan manong? Awan tinaramidak no saan nga aguli maglatan. Ta dinamat kayat, dinamat pulos kayat manong nemi no nyaman na talaga di mapaspasamak keng kuwanan. Ingkarkarag kulahin ngayon iti Diyos nga ison ti makaamukin ni anti. Agasan na. Agasan ko ni Apo Diyos isuna. No anyaman ti sakit na. Naglabas nga rod manong nemi dagiti aldaw. Siyempre tinongpal ko ni anti. Impas na ko tinagbasa. Kat naglabas na kita aldaw nga saan nga napupuutan, nadanunan na ti panagturpos ko. Diyak may ladawan ti ragsak nga marikriknak kalagidi aguntaway. Orek la makalwa, init awate kon ti diploma. Ti diploma nga tulbek tinak panakaragpat. Diploma nga pamaneknek tinak panakaragpat iti pedestal ni balegi. Natunoy ko terapahap ko. Nakapagturpos ako ni ti kolehiyo. Kada amin da gito'y. Utang ko kin antisusan nga nagsakripisyo ng paadal kanya. Iti likodan nga binaybay anak ti bukod ko nga ina. Imbilang ko tibagik manong nemi nga nagasad taadamay sa aparso akas kini antisusan nga nang tulong kanang tarabay kanyak. Isot inaramat ni Apo Diyos manong nemi. Tapno agbalegi yak. No pa'y makunang atid dugpay nga dana ti dalyasatek. Sampay nga nananay ti panagbalegi. Arig na mangrugrugi ak pa'y laeng manong. Amok nga dupay dagiti panubok nga sumangbay ti biyag ko. Nga mamuk ang kabailak kasag sarangten taadan kanyak ti nabilag nga igam ken kang runanti amon. Kang runanti amin amuk nga adalata ti namarso ang mangtatrabay kanyak dinakpulos baybayan. Kalpasan di graduation jak namnamaan nga kasaritanak ni Auntie Susan ket nakigtutak idi kunana. Jessa, Auntie, idata nang graduar kan. Kahit kontak pakadakin ka. Ana? Agpakada ko na yun, Auntie. Pumanaw kayo? Panawandak? Isa doon na papanan nyo, Auntie. Wine. Pumanaw ako nito na ito nga lugar kat nalabit. Sana itong kang supli. Himapang pumanaw kayo, Auntie. Hindi makiga po. Apang ang panawandak, Auntie, apay-apay. Kinunak marang nemi ka nagsangit akon. Di nagsinungbatan nga madday niyawat na nga nakasubay. Alayim na ito'y. Kwarta tilinaon na. Aramatem ti parang take mo iti board. Sabi ko mata may pasam. Tapno makuna nga nanay ka nga professional. Kaya ti sobra na allowance mo. Aging ka di ka makastrict iti trabaho. Awan gayam. Inlako ko ti bakery, tamok na di mo metlamas si kaso. Tinaglakwak, isuda ito ibatikan ka. Nawadwad na ito yung agatan. Amok na di kanto agrigat, o reawanan to. Auntie. Inarakop ko ni Auntie Susan manong naming agsangsangit ak. Mga asim, Auntie. Di na ko mapanawan. Kasabulang, Auntie. Diyak namnama, ninamnama nga balsan ni Auntie ti panangarakop ko ken kuha na manong nemi iti na irot.
Iti umuna gundaw isipod na adanak iti nakem, hindi pa lang nga napadasak ka nariknak ti panangarakop kanyak ni Auntie Susan. Nakairot ti panangarakop na kanyak. Nakairot ti panagin narakop mi. Ti panagin narakop mi nga duha kabayatan ngagsangsangit. Kabayatan ngagsangsangit ak. Nga arubos dagiti luwak. Kastamat ngagsangsangit ni Auntie Susan manong name. Naging gaako na. Amok, kabay lamang tagbiag ng siksika, Jessa. Inuray ko lang nga makapagturpos ka sa ako madayo. Kensak baya pumanawak. Kayat ko ti dumawat. E di pamakawan kadagirisan nga na siya nga panang tratok kang kaidi. Pakawarin na kanak. Amok, manasaksakit, tinakim mo kanya, gabot ti kinaungit, ken kinistrikto. E pagarup mo siguro nga saan ka nga napatag kanya. Ngam saan nga po narid. Napatag ka unay kanya. Nakapatag ka unay, Jessa. Auntie, kasi lang tiwagas ko tapno madisiplina ka. Diyak kaya't nga may tulad ka kininanang mo nga naiwawa iti dalan. Diyak man iparik na kayong ka ti pamatig ko nga may tikaon kan ti puso. Ipatpatig ka, Jessa, karimpilang ka nga pod nung anak ko. So naramit ko di amin tapno agbanag ka nga na siya. Kadagyaman at taratong paltikas ti kaligagom ko ken kaligagom mo. Kadagita nga magmangeg ko nga ibagbaga ni Auntie Susan manong name adada ti panagsangit ko ket kinunat. Ibut pa din kayo at unay, Auntie. Kinituray ka nung manjak pulos nakarik na tigura ken sakit tinakim ken ka. Tano imbilang nak nga anak, imbilang kamet nga ina. Ano pa saan nga si kabis mo, tinagipas nga kanya. Nagbaling nga abot-pud no nga ina para kanya. Intad mo tibiyag ken pigsam, pagbiag aklaeng. Hutang ko ka na kayo tibiyag ko, Auntie. Kano asinuwa kita, hutang ko na ita. Kitpud no ti kunayo, edi. Sanak to apulos nga makasupad ti adong ayat kan sakripisyum kanyak. Santo, kinawan di sa bali nga inak may baga, no saan nga. Nagyaman na Auntie. Nagyaman na unay-unay. Nakapapaot day di nga eksanami kini Auntie Susan manong nemi. Kaslasaan apulos nga mauma, kaslasaan kami apulos nga maumang agin inarakop ka nagsinsinangin. Kaskam lapud-pudno nga gina, nga nakabaybayag nga saan nga nakita. Kad kastaon iti ili titong galmay sa ka na kami. Nagpaydo matiragsak nga mariknak karili akan ito. Ragsak nga jak yung pagarup nga apag narikmat lagayam. Gabota. Nakariingag iti kabigatan na. Awanin ni Auntie. Awanin ni Auntie Susan. Awanin ni Sunit ibalay mi. Pinanawan na ko ni Auntie. Pinanawan na ko. Kadit kasti ko na naman ang name nga santon nga agsubli di akong makita iti kaanuman. Naglading ita kiti kastauna iti kaawanin ni Auntie iti danak. May kahawak unay. Kahit ko man nga biroken ngam sa dino ti pang birokak ken kuana. Idin to tadyak matamon sa dino nga pasit ti lubong tinapanan na. Nagbalin nga borbor tiya kaniyak ti papanaw na manong. Ngem no pay kasta
in kagumaak tinagbaling nga native care. In karkararag ko nga agsublin tumitlaing ni auntie. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Nagteka kiti board kasta ori tinagsak ko itirong muarte resulta may sak karagit na kapasa. May sak ko nga anay nga registered nurse manong. Ngem kel lahat nga napaluwaak edi malagip ko manin ni auntie. Ni Auntie Susan. No adda ko may isuna, amok nga iso ti kangrunan nga maragsakan iti panagbalegi. Sa dino nga taitan ti ayan na. Kada niya itan ti kasasad na. Kumusta nga taitan ni Auntie Susan? Mariknak, tinapalaos nga iliw ko kini Auntie Susan. Manon nga bulan ti kaawan na. Aging gama nung naming nga nakastreka nga nagtrabaho ti may isang hospital dito Ilocos Norte. Dito kong imbugbog ti oras ken panawin ko wen manong naming pasnik ko ti nagtrabaho pinagbalin ko nga busy ti bagik ken panunot ko tapos nga mailiwliwag ko ti iliw ko kini Auntie Susan. Ngem no kasta nga makakita kadagiti kataeb ni Auntie Susan nga pasyente. Malagip latay suna. Kasla makitkitak na dilangan na nga kakapsut kan kasla marigrigatan no asikasuk na gini pasyente masakit. No kumatasan nga pimanaw siya kumaita ti mga sikaso ken kuana. Gapata may sak nga rod nga nurse. Siya kumati mga sikaso ken kuana gapata takkel ti pamatik nga da ilimlimad na nga sakit na. Adan inem nga bulan ko nga trabaho ket dandanimat ten makatawan sipud pimanaw ni Auntie Susan nga 80 ti damag ko ken kuanan. Idi tadi maysa nga mas nasapa nga bigat apa nagawid ko dito'y balay tarabi nga rod ti duty. Adda maysa nga medyo bumaketen nga nadanon ko idi paraangan ti balay mi. Or-orayen na. Apaman nga nakasidega kitayan na nagtimag adakos ket kunan. Naimbag bigat mo balasan ko. Sika ka din ni Jessa? Una na, naibagmat nga bigat yo. Ada ka di masapul yo kanya? Kan asino ka di? Ita lang makita kayo Siya kininanam nga Lourdes, uno tita ko namlatang ganyan. Ta nasingsingid. No, tita ko namta. Nasingid nga gayem ko ni Auntie nga Susan. Gayem nyo ni Auntie nga Susan, nana? Este tita? Wen balasan ko. Nga iso ti imbayak ita. Tada pa itad na ken ka. No kasta amuyo ti ayan ni Auntie Susan, tita. Sa dino ka titayan na. Please, tita. Kuyo ganda kumati ayan na kahit kung makita may iliwag una yung kuana. May iliwag una yung kini Auntie Susan, tita. Ngem nagwingi-wing ni Tita Lourdes manong nemi aging kakinid daw na nga pastrik nga kitibalay tapno makapagsarita kami nga naimbag. Idadda kami ni ti Oneg. Adda enroar na itibag na manong nemi nga nyawat na kanya. Anya na gito'y tita? Kitaim. Ken basaim. Nagigtutak. Idi kita ken basaik mano. Papeles tilute ken balay ni Auntie Susan. Na inagan kanya? Nainagan kanya papeles tilute ken ti balay? Ken sa lang dayta manong. Ada pa libreta di bangko nga nainagan mitlaing kaniya. Nga idi kitahik tigatad na. Nasurok nga 200,000 pesos. Kasla sana ka mamati nga itad kanyak ni Auntie Susan na ito'y.
Mas dawa kimita kiniti Tita Lourdes ngem awan matsungaw nga timek ko. Kaging ga nagtimek man ni Tita Lourdes kit ko na. Imbati kanyak day di antim susan da kita. Ano to kunayo tita? Day di? Ano da kayo yung sawan? Natayan ni antim nga susan. Natayan ni antim nga susan desa. Adan talo nga bulan tinapalabas balasan ko. Saan? Saan nga punta dito, tita? Saan nga natay ni Auntie Susan? Saan? 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 Saan na puno? Ngimisot kinapuno balasan ko. Sagbay nga natay, pinilin na nga umay ko itid kang kada kita. Amom, nabaya ka nagtuo ka nagrikat ni di Susan. Gapot sakit ng leukemia. Di na puros kinayat, di nagpapaagas. Gapot ako na sayang kanulaing di magasto na tamatay tumitlaing. Imbati na kanulaingin, o na ibati na kanulaingin kayong kati or nung na itibangko tapno kwarta nga usaram tanyaman na pagsayatam nga in-transfer na dinakan mo. Karagi tinaud-udi, ngal daw na awan sa baling alinaon ti bibig na saan nga sika. Yes. Ipatpatig na kaunay ni Antim Susan. Pamatay kiti may sa nga ina para iti anak na. Nagasat ka tawore no. Saan mo nga pudno nga ina isuna kat saan nakangapud no anak. Nalablabas pa yung pudno nga anak, tinangbilangan na ka. Awan sa bali nga pinanpanunot na no saan nga ti pagsayatam. Yung mga pangasan nyo man lang, yung pakamuhan niyak dita. Nakita ko maor, iti maudi nga gundaway. Di na kayat ngagladingin ka. Iso kinidaw na nga saan ming ipagpakamukin ka. Auntie Susan. Uray nawan ka nanti, kinuray samon nga mangeg, agyamanak, anti. Di kanto pulos malipatan nanti Susan. Santo, nga po na isang sangayan ka. Isa ka nga ng daklan nga ina. Manong nemi, diya ka mo dawan, diladingit ko iti amuak ngawanin ni Auntie Susan. Yung tiyak tupulos malipatan. Tasin no kumati saan, tasin no kumati makalipat keng kuana. Manipo di dadan puot ko. Awan sa baling kaduwak no saan nga ni Auntie Susan. Nagini kinistrikto na kanyak, kinaunget na, kat para matlaeng kanyak. Iti panangidalan na, kat panangiwanwan na kanyak. Diyak kumanaragpat, tikas to ita, nga baleki, nusan nga kapukin ko na. Kinagayamyaman ak, taimbati na, tipod nung inak ken ko na. Tano dinak kumaimbati, kinintugtugot nak ti inak. Amangan kuma, amangan ngata, amangan sang nga to itat, nagtungpalan tibihan ko. Auntie Susan, jak tumabubos nga mangipeksa din tupulos sa kupas, din tupulos sa sarday, itinak panagyamyaman ken ka. Kanili panangikarkararag ko, nga ko manitisidong ni Apo, nga awanan tirigat nga mariknam, nudikat puro ragsak. Talon nga tawen dedi nga pagteng adan bukod ko nga pamilya manong nemi.
Kanadamaten may isang nga tawen ti anak mi iti asawak nga ni Rafael. May samit lang iso nga nurse akas kanyak manong. Naragsak ti panagdan namin agasawa akaduwami ti anak mi. Tipod no nga inak nga nangipas nga kanyak aging gakalag ito'y nga panawen sa ampay pulos nga nagpakpakita. Kastamatan ti ama. Panawen laeng ti makibaga. No agkita kami pa nga agina. Wano saanin. Dito nga rod nanong nemi ti pagabuklan ti nakmatimburay nga pagkasalitaan seknan iti biyag ko biyag mi kini Auntie Susan. Ti Auntie Susan nga nairingak nga iso iti nagbalin nga inak. Ni Auntie Susan nga isungatan ti kasasiatan nga ina uno auntie para kanya. Sabi ko mama, nung nemi, dadamat na ipatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, karigadipadak nga dimngeg ka nagbuya, more power to your program anong, and God bless. Tuwing nga rin nagkaman nga pagaya mo, Jessa. Iti pa nang isurat ni Lady M. Iti Batok, Ilocos Norte. Thank you ka, Jessa, and thank you ka ni Lady M. Kaya ito'y sa balimanan nga Mother's Day celebration story, Mother's Day story kapsat. Pumakadak nga ron ng pamagayam, maraming salamat po kada kayo. Agbiag, ti Nemercy Studio, babaen kada kayo. Tano awan teg buya, awan teg sponsor, awan ti tumulong, awan mat serbina ti programa. So nga da kayo. Thank you kada kayo. Ti mangbibiyag kada kami dito in Nemercy Studio. Kahit mangtad kami siyempre iti liwliwa kada kini income itad kay buy-buya wano dandanon nga programa kada kayo. Salamat po.